Namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm taking an update about Mr. Post Producer's album. Yeah, so already ka previous video already nga mishwole anong kombeseni ku album ya DJ Gift se ya kumeka yikona online nakwala ka YouTube yikona. So from here if I nyika ta update ku hi site ra yena la nga fika a vula leswi swilo swi le ku nandziheni swinene album leyi a yi tluriwi a na ha yimeli ku va hi byela se ni ti voni ti-comment ta n'wina na ku tikomba ku tsakela ku album yi fambe kahle so a hi tluriwi leyi album a yi tluriwi na hi December yi nge tluriwi so van'wani va ku na yi lava ni nga yi kuma njhani ti kona online ka tiplatform hinkwato. As you can hear, like it's very clear ku la DJ Gift izama ku vula ku i pfarini site ra yena leswi a vulaka swona ku i bini i pfarini so loko a ku ri i pfarini i vula yini guys obviously ka nkarhi wa sweswi ti-project leti ta humaku ta vanhu va ndhuma lava nga le henhla le ku na project ya Limpopo Poison and ku tlhela ku na project ya Xongi Rhangani so ku ya hi DJ Gift leswi a swi vulaka la ku hi site ra yena i zama ku vula ku yena i pfale Limpopo Poison i bini album ya yena i bini i seleterini so mi ta mi kha mi nyika yo perspective here ku mani swi tivi a ni swi tivi hala tlhela i tlhela ku i bini of course na Xongi Rhangani so mi ta mi kha mi vula yo perspective ka this type of matters a ni ti ngheneleli ngopfu mi to vula n'wina ku mi swi vonisa ku yini ku album ya yena DJ Gift i pfarini Limpopo Poison na Xongi Rhangani or kanjhani loko ri a mi nge za mi subscribe ni ta kombela mi tlika subscribe. Yo,